Eyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse by'umwihariko, ariko noneho nkugarukaniye amakuru y'umurigendi, umwe mu bagabo bakomeye, bamwita King bamwe, ariko ngiye bamwita Ngabo Meddy. Uyu ni umwami w'umuziki nyarwanda, ngira ngo niba ubishidikanya genda wikoze kuri YouTube, ku rukuta rwe rwa YouTube. Uyu ni umwe mu bagabo uretse no muri East Africa, hano muri Afrika muri rusange, umwe mu bagabo baremereye, bafite views nyinshi cyane, bafite umuziki wagize benshi ukora ku mutima, bafite abakunzi ibihugu byinshi hano muri Afrika. Ariko uyu mugabo nubwo ahugiye ku bijyanye no kwita umuryango ndetse n'akazi, ni umwe mu bagabo bahagaritse kariyeri solo, ariko tukaba tumukumbuye hajya muri kariyeri ya gospel. Rero uyu mugabo, amwe mu makuru mfite, amwe mu makuru ndimo ndatara nkuri mande n'imande, nuko uyu mugabo Ngabo Meddy agiye kuba yagaruka mu muziki, ariko noneho mu muziki twamumenyeho muri Afro Pop ndetse n'ama R&B ateye ubwoba. So rero King Ngabo Meddy mumwitege, amakuru nkura za Dallas na za Texas nuko yafashe telefone ye ahamagara aba producer bose bamukoreye hit, arababwira ati I'm the king kandi I'm back. Mu by'ukuri rero uyu mugabo Ngabo Meddy yatangarije aba producer be, amwe mu makuru ngewe mfite nuko na Click ari mu bo yahamagaye uyu mugabo agiye kwegera kugira ngo yongere dukubita amahita ateye ubwoba. So rero ku bakunzi ba Ngabo Meddy, ku bakunzi w'uyu mwami w'umuziki hano muri Afrika, ku bakunzi ba Afro Pop, ku bakunzi ba R&B, ngira ngo mugiye kongera muryoherwe. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo b'abahanga, ni umwe mu bagabo bateye ubwoba mu muziki, haba hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. So rero reka tubitege amaso. Ngende P1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi.